Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan nga gita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erwin. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay kada kayo ti pakasaritaan ti biyag ko. Nagtao dak iti ili ti Negros Occidental. Ngam na isadsadak dito yung Cordillera. Gapo iti nasaem akapadasak nga isumet tinagbalin adalan tapno agbalbaliwang. Buwan ng papagayam, intay tenggen ti pakasaritaan ni Erwin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adda misyon nga aramida, Erwin. Anya tayo ta? Adda po kawa matao. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Pangulo? Sika tidutukan mi amang likidari ti dayja tao. Tarakal ti panagtalakmikan ka. Nasirib, maingal, ken naturad ka. Isu asika ti pusgan mi amang aramid iti daytoy. Pangulo, awan ka rin ti kadluwak amang ipatungpal iti daytoy amisyon. Adda kumuyog ken ka. Ngam sika ti mang pukaw iti dayja tao. Ngam anya ti makagapo. Apay anas ken alikidaran tayo daytoy at tao. Gapo tadakas ti aramid na. Di na mo ti tumulong iti pada na at tao. Parparigatan na dagiti marigrigat. Buwakaw, gamrod, buklis. Kasta ka ti, Pangulo? Wen, kat babaan iti daytoy nga ramidan tayo. Maipakita, uno maiparik na tayo, tiintay pa nang ipatag iti pagiliat tayo. Gaputa po kawon tayo, dagiti mangiruruman at tao. Kabaalak na aramidan dahi nga ipapaaramid yo. Ngam amangan no may sagmakak no agtungpalak iti dahi abilin nyo. Di ka madanagan. Da kami iti makaamukan ka. Suportaran da ka. Kanada ka kutsaba mi akamang dagiti otoridad. Tatno saan ka matiliw? Sige, Pangulo. Mangnamnama ak iti suportayo. Iti kabi ita na panawan. Ipatungpal mi na ito'y amisyon. Lupay medyo adayo-dayo ti kakatuwak amang baybayabay kanyak. Okay lang. Ti importante. Aday ti malikudak na iti daduma. Kadamot iti masangwanan ti daduma. Aday ta. Nakabatog akon iti target ko. Itan! Maglibas ako na. Sumurtulatan dagiti kakatwak. At na nakabalangan ng pulis kariti kalsada. Di mon gandan ti aglibas. No di mo kayat adakas ti pagtungpalam. Napalawlawan dakan. Kasano da ito yan? Kasano nga amuda ada ito adalan ti tinurong ko? Arestado ka. Adda ka ba nga gulimay? Anyaman nga isawang ko. Ket mabalin ama aramat a prueba may kontraken ka iti korte. Adda ka ba nga amangala iti abogado amang tulongken ka. Noawan kwartam ama aramat mo amangala iti abogado. Ti gobyerno ti mangtedken ka iti libre nga abogado amang idepensaken ka. Manipod na bista ti kasok. Aging nga itata na sentensyaan akon. Pulos nga awan imay kadagiti kagropok. Uray man lakuman ang niniwan dakit awan. Kuna ni Pangulo adidak baybayan. Ngam saan mo't gayam apud no dagiti inkarkarida kanyak. Nagbidotak anak ikapeng kadakwada. Erwin, iti mabit. Mayalis ka di bilibid. Agsingsingpat ka. Tabarang umababa ti sentensyam. Wan, sir. Oh, Kat, kumusta ang tirik nam?
Naut-ut dagiti sugat ko. Gapoy ti panangdangran na kanya. Agan anos ka. Kastoy talaga dito eh. Agduduman dagiti mapadasan tayo a kinaranggas. Isu arumbang ngagbalin ka na tibker. Balsek to dagiti nang dangran kanya. Saan? Di mo kumaramiden da ita. May sagmakalaan. Tinasayat nga ramiden ta. Lumiklik ta kadagiti at tao. Sana bale? Tasaan tamot ida kaselda. Masakit tingnakan ko. Awan mo timadingin naramid ko kanakuan na. Ngam apay amang dangranda. Dahito iti maibagakan ka. No di mo kontrolan ti pungtot mo. May sagmakalaan. Sa anak mo't at talaga ama nagtaktaka sa tao. Ngam apay akastoy tinagpanakak. Nakikapengak lang mat kadagiti grupo amang ibagbaga. Nga isuda ti pudno amang sakit iti ili. Ket gapot na kayat ko ti panagbalbali tinagulo a baryomi. Isu akim mapengak kadakwada. Inaramat da ka ngamin. Ala, tigid di panunutam. Kat ti panagimbag mo. Nagasat ka pare. Gaputa itilas ud ti 5 taon apa nagtalinaed mo dito'y bilibid. Awan negatibo an aramid mo. Isu ang maikonsidera ka kas may sa probationary inmate. Well pare, kat ipandak kano iti Baguio City. Agserbi aki jay, iti babaan ti Philippine Military Academy kas may sa trustee. Ala, itultuloy mo nga ro ti agsingsing pati jay. Kat tarigagayak. Tinananay away-awayam. Oras si kamot pare. Dandani kamot na nagbali na probationary inmate. Kat sapay la kuma, tagkita tanto pa'y. Sapay la kuma, pare. Ibinsa-binsak ti aramidan ditoy. May nayon ka kadagiti mang mintinar iti kinalinis dito'y uneg, ken ruar ti pasilidad. Well sir, si dadaan nga aramidak dagiti ipaaramid yo. Nasayat, katatantupay gundaway aparwarenda ka ditoy. Tasika ti mga sikaso kadagiti daduma transaksyon media sentro. Wan sir, atong pal. Kanadantupay gundaway, akadwada ka mapanagpalengke kadagiti maaramat dito'y academy. Areglado sir. Imbaglangan tanam amo ka. Kat tunggal makita ka. Nakaragragsa ka, Catherine. Mangrugi ka manan. Pudno ti ibagbagak, Cathy. Agrayo akan ka. Kat sapay la kumata sa anak mapaay. Manula abulan anagam amuta. Anyat amok ngay. Ang mga notis-tistingan naklaan. Saan? Napudno akan ka. Mabalin, awisan kanto, ta intag pasyar. Kuha. Makitan to. Umay kanto dagasanin tong Domingo. Ta intanto makimisa. Kalpasan na, agpasyar ta. Madlaw ko kat nasingad kayo matan iti tunggal maysa. Apay, addan nagkinaawatan no. Ay, ada kayo matgayaman, nanay. Kasangsangpot ko lang ang nagapoy di palingki. Napaanak naggatang kadagiti kanayunan alako tayo anak ko. Naimbag nga orasyon, Ana. Kastamot kan kabarok. Napasnek ti panagsarsari tayo. Iso adidak nadlaw nga imbasidag kada kayo. Nana? Kuha, Nana. Gundawayak ti kaadayo. Ipakadak ko man ni Cathy. Agpasar kami intong Domingo. Nooman ugot ti anak ko.
sa anak nga agtukyad, barog. Agyaman na pinatgam ti awis ko kin ka. Wen tako na makinisa ta. Kalpasan na, agpasyar ta. Sa pala ko mga rot, sumbatan nakitan. Kuha, Erwin. Jakilibag. Adamat pa nagustukan ka. Kaya't ka kumapay ama-am-am mo, anaimbag. Kuha. Aday, ipudnokan ka, Kathy. Sa pala kumata, di ka maupay kanya. Ay ayatan ka unay. So nga, ipudnokan ka ti kinataok. May saak a probationary inmate. Anya? Naibalod tanakapatayak. Gaputa binilindak ididag idikimak pengak a grupo ti rebelde. Kunada at dakas dahi dya tao. Ngam idinatiliwak. Naamwak ti kinapudno. Erwin. Gaputa saan nga intuloy da dya tao ti mangipaay ti sustento kadagi dya a grupo. Impalikidar ta kanyak. Gaputa ti amok kat pudno nagiti ibagbagada at dakas da dya tao. Iso ang nagtumpala kiti Belinda. Saan ka man nagdakdakas, Kathy? Naisuro taklayan ka nagiti tattao. Nasaan gaya man nasaya at yaramid da. Nainganyo ak ka nagiti imbagbagada. Namati ak. Takaslapod no, kan makaay-ayo ti parang sauda. Ngam inalilaw taklakayan. Sa pala ko ma, tadi nakagura iti impudno kay ka, Kathy. Nana, apay adyak mo tin makita ni Kathy dito pagtagilakwan niyo. Ay, awan ni Kathy. At napanan na. Di na ka din na ibagano sa dino tinapanan na. Lading itag, no di na kayat nga ibagano sa dino man kayan. Kas makita man. Siya akwan no dagiti daddo mga anak ko tagsisinublat nga agbantay dito eh. Jakmat kat ni mababalaw. No apay adinan kayat tagpakita kanyak, Nana. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? No apay adina kan kayat makita. Awan maramidak no kastaman ti desisyon na, Nana. Awan karbangak nagsakit tinakam na. Nanang, iti mabiit, agawid akong dita lugar tayo, na ipaayanak iti pardon. Ay na, anak ko. No, pa'y kayat ko launay nga agawid ka dito, nakailiw ka. Ngam, ibalakad ko anasaysaya at no agyan ka laangan dita lugar nga ayan mo ita. Apay nanang? Gaputa adda ka mong tiga pamilya kinapatay mo iti. Lagi pang pagta. Ano makita da ka kano dito, patayon da ka. Anya? Isa mauray kayat da ka makita. May mayatan, no agtalinaod ka dita ayan mo ita. Nana. Bugasta, kayat mo lang aruden tagyan dito'y bagyo. Wan, sir. Taamangan no makita dagiti ka pamilya tili ni Kidarko, kat patayan dakmat. Ngam parikot ko no sa dino ti pagyanak. Sige, tulungan ka. Adam amok nga dabakan ti akwarto iti balayda. Ijay kapay lang agyan. Agyaman naklaunay, sir. Awanan yaman na. Nasingpet ka. Kat kayat ko ti tumulong itikaskan ka. Dito yan na restaurant ti panganak. Kalpasan na. Agawid akmatan. Ha? Ti cashier iti na restaurant. Kasla kay Catherine. Sir, ato iti mino. Agyaman. Dito yung best seller ti order kan mango shake. Sige, sir.
tsaklakit ti agbidot. Ni Catherine Daychay. Asit ga ko ma. Ngam, kasla mabainak. Ha? Nakita na kon. Kat umasinig dito ayan ko. Kunak tubay kat. Si kadayta, Erwin. Kayat ka makasarita. Ngam saan aditoy. Iso nga alak ti cellphone number mo. Tawagan kan to. Ibagak ti oras kan lugar apag sinarakan ta. Sige, Cathy. Talaga akayat kamot ang makasarita. Kinapudno na. Ay ayatan kamat, Erwin. Cathy. Ngam saan apaborkan ka dagiti dadakgal ko. Idi na ibagak katakwada timpod nung kanyak. Iso nga imbaundak ang mapanlangan iti restaurant ang nakakita ang kanyak. Kukwaday jay ti maysa nga ulitag ko. Aging gaita. Di ka pa'y nalipatan, Cathy. Tinartari kagayag ang makita ka manan. Kat agyaman na kiti Diyos. Talagsabat manan tindalan ta. No kasta. Aging gaita. Awan pa'y asawa. Pudnureta. Tasikat kayat ko nga balin akatakunay na ko itibiyag. Ulitak ngay pagka. Inalilaw dak dagiti tao ang mga ibagbaga nga isudat imang balbaliw iti bulok a sistema ti gobyerno. Naalilaw da ka ngamin, Erwin. Pudnureta. Kinunapay nga ron ni Nanang nga isudat imang gulgulo ita iya lugar mi. At dakanon na tayo nga estudyante. Gapoy tinapasamak nga enkwentro ijay. Amangan numay sa dayta kadagiti estudyante. Arik-rekrutan da kadagiti pagadalan. Kastamat ti panagkunak. Ibagada nga isuda ti mamagbaliw iti biyag na iti umili. Asumaya at ti panagbiag da gapo kadakwada. Ngam napanik na ka kiti bagig. Asaan nga isuda ti mamagbaliw iti kasasaad ti may sa tao. No diket da tayo mismo. Pudno dayta, Erwin. Sayang. No nagaplayak la ko maidi iti kinasoldado. Ang mga numay sa akon kanagit tinagraduar iti PMA. Uwan nga rod Ang di mon panunutan tinapalabas. Tikit di agdama ti panunutam ita. Uwan kati. Ituloy ko nga ilintag ti biyag ko. Takayat ko anasaya ato ti pagbanagan ti bangunak a pamilya. Ket sapela ko ma, tadapay la kaimudingak ti puso. Nupay narigat dagiti napasarak, pagyamanak launay iti Dios, tainturong nak dito'y syudad ti Baguio, ket namamok ni Catherine. Inaklon nak nga rod, Mr. Lonely, ket nagkalaysa kami. Ken naklondak matlaeng amanugang dagiti dadakkel na. Ita, da kamin ti pinusganda amang imanihar iti pagtagilakwanda ken karinderyada. Ket babaan iti asi ti namarswa napadur asmi. Ito'y pagayam mo, Erwin. Erwin, pagayam ko, addaman dagiti biddot a desisyon tayo iti biyag. Ngem no pagtalinaeden tayo ti kinasaya at iti puso ken panagtalag tayo iti Dios, tarabayan na tayo latta. Tapno di tayo agtuloy amayaw awan iti nalinteg adana. Ala, katagyamanak, iti ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Erwin, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo, ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Evelyn, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely, naggapuak iti broken family, kat saan anasaya at dagiti kapadasak. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Evelyn. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, di na kumamot ibati ka ni tatang. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Pasensya kan, anak. Ngam saan ka pa'y mabalin a sumurot kanya? Tawan pa'y mas nupapapana. Agsubli akto no, da mabiro ka kapag trabaho ako. Gano ka ba ilaktong na ipaay dagiti ka sa pulan? Ngam nanang, jak kaya't imabati ka ni tatang. Ano sampay laang anak ko? May mayat matlaang no dito'y kapay. Tapno adamanam na maapag na edam. Agpayso ka di asublian nakto matlaang, nanang. Uwan anak, ikarit day ta. Lokasta, pimanawan tinalaing nga inam. Uwan tatang. Lokasta nga ron, nawaya nga ron na mangyawid ka ni Silvia. Sino ni Silvia nga tatang? May kadwa nga inam. Anya? Oh, apay. Kapampanaw lang ni nanang? Adan yawid yu adagos? Kat anya nga ron nga anak ko. Kat pimanaw nga ron ni nanang mo. Inton malpas ka nga agdalos. Agluto ka, ah? Da kayon at agluto, auntie. Tawan mat-araramidan nyo. Anya, naglaing ka mat na sumungbat nga uming. Kayat mo, takadalan ka. Ay, saan auntie? Nasakit ti kadan. Surutam nga rod amin nga ibagak. No di mo kayat, tinasakit. When, auntie? Nasaya at matadakan, tatang. Kunak no saan ka na mauray. Apay, hindi ka pala naturog katrabiin. Kwa, urayan ka, tatang. Tadumawatak iti kwarta. Lunes inton bigat. Ada klasik. Amangan namin agringa katawan kayo manan. Kasta ka rin. Sige. Atoy. Yanay mo na ita. Aging kati, biyernes. Agyaman na, tatang. Wala nga rod. Mapan ka maturugan kat na irabing. Wen, tatang. Isublim kanyak ti kwarta dinawat mo kani tatang mo, di rabi eh. Kwartak day di ama panag-eskwela, auntie. Iyag mo, wenno? Di ka pagbalunan iti pangaldawam. Anya nga iti kwartak iti recess, auntie. Agar mo sarkan dito iti agsapa, tapnusan ka nga agreses. Adalakit di asin ken inapoy apangar mo saram, natangken ang tibusog mo aging ga iti recess. Anya, matan. O anya, ited mo kanya, wenno saan ka apagbalunan iti pangaldawam? Sige nga rod, auntie. Ited ko. Apay nga'y tatang. Inalamat ni Auntie Silvia, jainted mo a kwarta. Ano, samon ka wan kwarta na ama panagadal anak ko. Tinapatag. Adda balunam ngayon na po'y. Agkurang ngamin di sweldo, kaputa ado ti paggastusan tayo. Apay nga'y kanina nang idi, kat umanay mat. Ikanak mat idi iti kwarta. Sa bali itan, anak ko. Wala, gusto na itan. Amangan no mangeg na kanya antim Silvia kat agpungtot kan ka. Anya matan, tatang. Kayat ko no ni nanang tikadwata. Gusto na itan ko nakabay. Amangan no mangeg na kanya antim. Anya ti aramidam aya. Apay anak diritso ka dito'y kwartom kat di ka mat maura yan arumwar. Di ka pa'y nakaluto iti pangrabi tayo. Ato nga min ti assignment ko, auntie. Iso arugrugya akong tagaramid. Nagadulakit din arason mo? Ado ti agur uray amainawan, kansan ka pa'y nakaluto?
awan mo't ngamin ar-aramidan nyo. Ngam apay asaan kayo ang makainaw. Marmarwam kan amang sumba-sumbat kanya Apay nga agsipat kayo, auntie. Maminsan pa'y asong-basong-batan na. Tasan lang aday tatiganabam. Ala, rumor ka dito no saan mo kaya't asipatin ka manan. Uwen, auntie. Anyamatan. Di nagtupay na iturad ang kabilan ni Nanang. Ni Auntie Sylvia lagit din asaan kumatapod-pudno nga inatimang kabil kanya. Kaano nga tang umay nagsublian ni Nanang? Sa dino nga tatiayan na ita. Malaglagip nakpay nga tang anak na. Diyos ko. Agkidawa kiti kaasiyo. Sapay la kumatatarabayan da. Kan sapay la taag sublin ni Nanang ko. Saan mo kami nasungsung-batan yan, Tim? Tapno saan nakakabilan? Kasanumat ngamin, tatang. Agmalmalammat dito balay. Ngam yor oray na kanak dagiti mainawan. Awan mo't ubrana. Siyak amin ti agtrabaho. Pasensya mo niyan, Tim. Aginaw kami, saan natagsan ka no ti bagi ng agaraw. Ti kunayo kit di. Napalalot ti kinasadot na, tatang. Awan pa'y ar-aramidan namut. Yala, tapno awanan pariko. Mapan kalangan agnaid ka ni tatang. Ijay pa lang ti pagnadam, tapno agsina kayo kanya Antim Sylvia. Sige, tatang. Tapno mapilitan mat nga agtrabaho ni Auntie Sylvia. Oh, apay anak ka umay kayo nga agama. Tatang, mabalin ka diya dito'y pala nga agnaid ni Evelyn. Ay kat nagsayaatan nga eh. Tapno adda katulungak iti trabaho dito'y balay. Oh, kasano anak? Dito'y kang ngarudan nga agyan. Wan tatang. Dito'y aklatan. Tangem jak kayat ti sadot nga agnaid dito'y balay ka. Aggaggaget ka. Tapno adda pangalaan ta iti pagbiagta. Wan, lolo. Sige ngardan ako. Panawan ka nito'y balay ni Lolong. Agsingsingpot ka kanayon, Wan. Wan, tatang. Biyernes ita. Aglangan kan. Takadwaan na nga aglakaw. Saan mabalin, lolo? Jakton masursurutan ti ar-aramidok iti pagadalan. No aglangan na. Ay kalukuan day ta. Anya tinapatpatagkan ka? Ti sasarak mo iti pagadalan. When now ti maigatang iti kanenta. Ala, nagsagana ka kitday. Takadwain nak amapan aglakaw. Imbagkan ka. Tanapigpigsa ka mangawit iti lakaw ngam iti siya. Lolo. Awanin ti adu payangam. Mala, aggunay kan. Ay na, adu ti napaglakwan ta ita. Ala, agluto kan iti kanenta. Wen apong. Sumardeng kan sa langin nga agadal. Tatulungan nak langin nga aglako-lakaw. Ay, jak kayat apong. Kayat ko ti agadal. Makatawan lang mat ngagsardeng ka Ituloy mo tumanid. Sayang mat, no jak ituloy, apong. Mas sayang tidakil ama kwartata. Kapigpig sa hakpay lang ita. Isu asumardeng ka pay lang nga agadal tatulungan nak ngaglako-lakaw. Iti kasta, at damit lang pusarim tao nga agadal. Jak kayat ki sumardeng nga agadal, tatang. Kayat ko ti agtuloy latang nga agadal. Surutem latan ti ibagbaga niya apong mo. Pagsayaatan niyo matadwa. Tapno makarunong mo't lang iti usaram nga agadal Anya, matan. Da kayo ang amin timangtad iti usarak nga agadal, tatang. Pasensya ka na anak ko. Alaan mo't amin niya antim ti swildok. Agan anos ka.
Marigrigat tayo lang. So nga, anusang kuman anak. No kasta. Talaga nga agsardengak nga agadan. Una, sana bale, ta ituloy mo to, inton umay atawoy. Nakabumbuntok kalakit din nga gunggunay aya, Evelyn. Di ka pala nakadaldalaos. Kwa, ado nga min tilablabaak, apong. Payon nabot kakit di Mala daw ta na mapanaglakoy di palingkay. Da kayo latan ti mapanaglako, apong. Iti kasta, malpas ko amin at trabaho diti balay. Diyak nga rod makabagkat itinadagsain. Itulod kayo langan iti paglaklakwan nyo. Saak agsubli diti balay. Tailipas ko pa'y amin at trabaho. Malanga raw. Itulod nakpay nga umuna. Ang sumarunukan tumot lang nga dagaw sa paman amalpas mo dagiti trabahom dito yung balay. Uwan, apong. Apong, panaga-enrollan. Mapanak ko man ag-enroll. Awan pa'y naurnong ko nga usaram nga agadal. Anya? Kat no adumat ti mapaglaklakwan tayo. Apay, saan tang aglamlamaut? No kasta, saan dakmanan apag-enrollan? Saan bay? Inton sumarunon to nataway. Anya, matan. Nasaysayat pa asin mo daw kakakatulong. Tada sweldo ka maurnog ko apagadal ko. Ar-aramidan da kakatulong yo. Ngam di dakmat gayang pag-enrollan. Ay nagalas ka ti ugali mo nga ubeng. Da kayo iti amam ti imasidag kanya. Ita, agreklamo ka. Ay awan utang mo anay, baganakam. Pasensya ka na anak ko. Awan maramidak no dahil tatikayat niya apong mo. Sa anak samot na makaadang, tatang. Anya ti amom, napagadalin na kanto inton sumaruno atawad. Awan lat pamatik, tatang. Ar-aramidan nakakatulong ni apong. Ngam akmat lagayang mapagadal. Wala, no saan nakapag-enrollan inton sumaruno atawad? Sakton ti makisao ka ni apong mo. Itakuman aka sa uyo. Barang kayat nakapag-enrollan. Ang mga nagpungtot laeng, anak ko. Darasak na isampay dagitili na ba? Ang mga noagungat manan ni apong. No sa anak asumaruno adagos ija paglaklakwan na. Kastoy latan ti biyag ko. Anyan tulangan ti pagpambanaga. No di nakmat pagadalan ni apong. Evelyn, anak ko. Ha? Nanang? Da kayo dayta? Wan anak ko. Naggapuak ijayan ni tatang mo. Kat kinunana nga da ka dito eh. Nanang, alaan nak ko man diti ayan ni apong. Ar-aramidan nakakatulong. Ngam di nakmat pagadalan. Talaga nga umay kan sukunan anak ko. Pasensya kan. No nabayaganak anang sukon kan ka. Tinapatag. Adakan, nanang. Kasjay latan. Kalpasan nga imbatem, umay mulatan na laang. Gaputa anak ko ni Evelyn, tatang. Kan kayat na ti sumurot kanya. Dakal mo ti anak ko. Iso nga dakan kwanan nga agpili no asino ti sumurutan na. Apong, sumurutak ka ni nanang. Agpada kayo lang nga gina. Awan utang yun na yung baganakam. Kalpasan nga yung pasublat yung kanyak ti responsibilidad yaw. Ita, umayulat na lang ti anak yaw. Tatang, anya ti kayat yung agbalin ang masakbayan ti apo ko yo. Inaramid yung akatulong ti anak ko. Ngam di yung man lang maisakripisya apagadalan. Kaslasaan nyo akadaraan ti apo ko yo. Ha? Saan mo siguro ang nagbalin apadagsan ka na kayo ti anak ko? Tapi nagtrabaho yung mat. Alaag ti anak ko, tatang, kat pagadalan. Imbatik laang idi, tawan masnop apapanak. Ngam ita akabailakon. Alaag kon ti anak ko, tasyak ti mang paadal kan kuana. Total, saan yung mat akabailan apagadalan? Iso ni uncle mo Amelchor. Iso ti kadandan na kita. Nanang, apay
Naibag-abigat mo, Evelyn. Christine. Bayan, tasyak ti mangilawlawag iti anak mo. Sige lang, sweetheart. Balay ko dayto, Evelyn. Dito ang nagtrabaho ni nanang mo itinapayag. Agmay-may sa akon dito'y palay. Gaputan na disgrasya na kita aginak. Aging kaan nakarik na iti panagayat iti inam. Gapo iti kinasimpat na akatulong. Kat na istorya na kanyak, ti maipapan iti anak na. Iso nga imbaon ko, tapno sukunan na ka. Kat makipagnaad kamat kada kami. No, kasta. Agyaman na, Uncle. No, kaya't yumat ang makipagnaadak dito'y dakkel abalayo. Ala, umay ka. Ipakitakan ka, ti agbalin na kwarto. Nagadumot kan dagito'y abadbado kan mausar iti pagadalan. Dagiti daduma, usar day tinagawan nga anak ko. Agkatawan ng kayo mutlaeng. Ngam dagiti daduma, barupay. Para amin kan kadagita, tas ayang laeng, maawan mangusar. Agyaman naklaunay, Uncle Melchor. Kanuan niya pa iti kasapulam iti pagadalan. Rumwar kayo kaninanang mo. Tamapan kayo gumatan. Nagsingpot kayo gayam, Uncle. Saan kayo akas iti maikadwa nga asawan ni Tatang? Naragsak ka kadi iti sidong mi ka ni uncle mo, anak ko. Launay nanang. Imbag lakit din tayo nalanak dito eh. Talagamot asukunan ka, anak ko. Ngam nagururno maklaan. Tapno adda usaran ta. Jakmat ngam namaan amaaddaan kami iti relasyon iti nagbaling na amo. Kunak lakit din. No agnanayo nun ang makipagnanaadak ka ni Apong. Ita, agbaliwan ti amin, anak ko. Saan ka pagbalinan akatulog? Pagbalinan ka a prinsesa, iti daytoy abalay. Saan nanang? Tulungan ka lata kadagiti trabaho. Intuloy ko nga rod tinagadal, Mr. Lonely. No idi kat pinagbalindak akatulong, ita, kabaliktad met dito'y ayan ni nanang ko. Gapo ta iso ti agtrabaho, kendanda ni dinak pagtrabahoen. Takayat na nga agadalak kano, anaimbag. To'y pagayam mo, Evelyn. Agyaman pagayam, Evelyn, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga iti agnanayon? Ket ipalubos ti Diyos, ti panagtutuok tayo. At dalatamat gundaway nga agnamay tayo. Basta mo tayo lakit di ti agkiddaw iti kaasina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Evelyn. Manipod, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitima direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erika iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biyag. Ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na siya bagbagkatam. One man, canned goods ngamin dayto ikan. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika langan tiyawag mo kanya.
bumaketak di tamam nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka riti pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama idiskarga Jevan. Kasta ka di. Awan kaya, siyak ni Melvin. Ala, sakon di mapan mang bagkat. Agyamanak, Melvin. Agyaman kami itinwaras yo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakkel tulong kada kami dayto inyeg yo a relief goods. Tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos, taadalat tatulong ama ipaay kadagitikas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata salwadan nyo ti salon at yo, nang runa katlakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am, kat agyaman kami. Ay, nabanugak si ka. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan amabanog? Alam, amo, rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Oray volunteer tayo laeng, ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kasto'y akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, italaang amakitak dadya alalaki Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kano ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumot lagayam akasla mababain pahilaang. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikak man iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangag babain? Ay, awan pa ngamin amok dito Sikapay lang Amin kami dito kat gagayam mo. Iso nga ikatamday ta pa nagbabain mo. Mangan kan. Tagawid akmatan. Nabanugak. Idi pa'y lang amin kalman amang mangtid kami iti relief goods. Napigsa ngamin dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo nga'y tulog ka, di balayo? Nakababaing mo't kan ka. Sige kitin, ibagam lang, nusa dino ti balayo. Masyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gayta, awan pa ilat kuryente. Wen nga rod, daig tatirason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadagiti tattao. Kita manlangan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ta ti may sa apanggap. Ti panang tulong ta kadagiti kasapulan. Makabannog. Talaga mapuyat tayo. Wen gayam, agyaman na kita kasi katinang bagkat kadagiti nadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anyang tumarang nga oras nga kikita tayo itong bigat. Sa anak pa'y lama ka umayin itong bigat. Taas si kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidag tagaya man iti balay ni. Kanayo na kalumapas dito Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin ang volunteer, umay da. Iso masapol nga umay ka man. Apay kay nagungat ka. Asan mo? Mapan ka volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masumpatan. Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman lang ang agsarita? Nukas tamat lang nga nabanug ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanan. Makapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din nakasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panahon mo, ipapaay mo iti dayta akalukuan.
Saan akalukwan da ito'y abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apa nagsayang iti oras? Sige. Kasta, ipilit mo lang tatirason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti manok at tawid? Kaya't naasawan, naumakan. Pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwelahan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin iji pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, isuti ka sapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pay laan. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Anam, tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti las uti pito atawan apa nagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Angam, addan to lata Iso ka no ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbis yan na iti biyag. Amom Erika, limbag ang tirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nang runa pa'y karagitag kasapulan. Wen iso nga daak mat dito O anya ngay, kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ay ti regalo para kinkwana. Hello? Saan ko ang makita dahi tarupa mo? Agbid-video call tamat Aday ta. Ay unay kamat din. Agpustura kamat ano kasarsarita na. Di ka sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asikasuwag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka volunteer, nakapustura ka. Angam no ka video call na, di ka pa makapagsagaysay. Nuuyawan naklaan, i-off ko lang ti video call. Relax. Sige, di ka lang maangawan. Saan ka kading agong umatakasta, taat adda pumangit ka. Kaya't mo at talaga apiridyan ti mood ko niya. Tsukulaan, kunakmatkan ka. Seryoso ka na una yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikasuwag. Naituin dyan ay payag ngay nururay mo. Ipawit kong ti kwarta para hindi pa nag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? At hindi di ka pailaan. Mapan mo to i-withdraw itong bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marit na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior ipag. Wen manan. Dagitin samot padam a volunteer dagitoy. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi? Manan. Ado pa iti asikaswak a bisita. Ayan na ngay gayam ni Junior. Dayje maki-ay-ay-ayam. Sige, mapan ko man iti dati regalo ken ko ana. Nakababaing matkan ka. Sika magtanti agas asikaso di ki kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga katawa? Nasaan akas ka rin at titulong yung kanyak ita? Kat, asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, ningay gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Among, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay? Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. Ay, no kasta? Amangan no saanan ang makaumay.
At damat gayam parikot na niya. Uray no kunam nga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karirda nga agasawa. Saan ako na tumulong pay? Taado mo ti volunteer akakatwa mamang tulong kan ka. Wan manang. Uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imayak Agdamag to maninday jay. Wan. Ibagak to day takan kwa na. Daka matang tumatan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalom manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulon atawan na iti abroad. Di nan samutan malagip ti agawit. Hay, nalpas matlaangan ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod. Ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy. No awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamot. Ni, adda si Mardeng alugan di tabato. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak na imay. Saan ka nga agkit daw iti dispensar? Maawatan ka. Inkarik nga umayak. Iso nga abda kita. Jak ni namnama tinapasamak. Apay nga bin. Jak mo nunaskan nga istorya akan ka. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nagapa kami ka ni mesis ko. Apay? Awan pa'y anak me. Dati amok arason. Mapay nga agim-imon. Kasta talaga. Aywan kaya. Ayan ni Junior mo. Itad ko man na ito yung regalo ken ko ana. Nga oray nun naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay na, nagpigsa man nun dito abagyo. Siguradong adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Adumanan dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam orayan tayo pay ako mapsot ti bagyo. O sige, pag saganaag nga rudan, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Ni Melvin, ayabak ka di pay? Apay kit din asaan? Panagpunak, problema iti kas na unay, gapo iti marriage life na. Nasaysaya at nuurnusan na pa iti amin. Sakbay nga umay tumulong. Sa bagay. Adakan ko na. No kayat nati umay ag volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila. Takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tan kin ni Mrs. na? Jack ang mo Mga tayo pa'y. Tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wen ma'am. Oray si ka, mga kabal. Wen. Erika, adto ti ka na. Agyamanak Melvin. Ibagbagam ka rin ti kakadwa manganda. Ngamsi ka. Saan ka matamangmangan? Di na ka di pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasanon, agsakit ka. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concerned ka kanya? Kunam siguro nga gang angawak. Pudno ti ibagbagak. Hindi damo, kaya't ko lang ti tumulong. Iso nagdesisyon at nag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson, no apay ang nagtali na edak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayata kon kan ka.
Pasensyakan, Benji. Italaan na sungbatak ti awag mo. Hindi pa ilagal man nga wawakan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mumbat. Pasensyakan, kunakmat. Ni Junior, apay a binaybay ang animanan ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda napig sa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manan. Oy ta, may saka na banwar. Tsakayatan ti agsao. Makabannog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikasuon ni Junior. Dahil talaan ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kasano. Asikaswat mat ti anak ta. Melvin, agyamanak ta dinagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulang ti pagluganan. Sikalat ti pampanunutak. Ngam, amok ka sana mabalin nga ituloy ko dahil ariknakan ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka iti evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga volunteer. Taapay. Gapot radya kayat anaan-anay amat nagtiriknakan ka. Amok akasapulan na ka ti pamilya. Kanas kan mat nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nadamag ko nga addan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgod mata nilakay ko ket makunak. Anaragsak kami itan asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Erika. Erika, pagayam ko, maragsakan na. Tanabukal matlangan ti pamilyam. Ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal dito'y pilyen tinalintag adalan. Ken nasayaat nga aramid. Ket agbunga met itinasayaat ken natalina ay abiyag. Bueno papagayam, may kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Baglay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.